Talofa, mahalo sa ifo manuya. Ya, le I kaulanga. Ya ko kan ka mai. Di falenga de ngai dungo de officer dan pasar Amerika ya. Ya la mo wasa upakai. Ai, va, yo le mari ya. Ngir kaya. O le ngau sau ke la interview vai Sky. Sky fa Amerika kamaro. Vai Sky. Na fu aku ko ngula la fu aku ko ngula ula. Va. La fili anga ko ufafu. O le mari la. Au Sky mai ya se vai fu se vai Amerika. Ya la mo sau ma Sky fa Amerika. Anga ngir kaya wa pio ke sau. O la interview le mo lo visa Amerika. Soles mari ya. Nana mo ke ku ai la lola fa solo wa e lawo ku la le lisi o lu. Sole. Ke ya lo mai la o mai kai nga mai ku yo luma. Yo o mai la mai kai nga mai ku yo luma. Sole. Le wo mai pa ku ya kai ka oi ka fio lai. O kai. Wo makua o mai mo moli mai le ki Apollo yo ka maka. O ka se baka kia. O pea. Pea ia kare pa kua soro ke fai yaku la ukala maka ukia. Pea le kare pa kua o lako ofuri mabibiki ka fio lai. Ai woi loe lau mea. O leo wanu e la visa Amerika lea. Lea la woi fo lo kope mai lo malako sikairia. Ola ke lola. O ka faa pea sole. E wale pasi e mana interview ile fai ngolo visa i sikairia ka ngakangi. Lea wo makua yo mai e mo mori mai sa kangi luma o maka. Ioi. Lea lai fa solo la kilo hoi na mala mo fakari kai me lau me lo ngole lisi i lo kai me walo kai mi afa se fu. So ai wo ke I laile. Wo ke I laile. Foi i lo kilo kwa na wo kilo ai pa ko kangi e uma. Ya wo ko fa le. Ko fare le sole ke lola mo me wa wale u mai pa ko mo me ofuni man miki de fa ali mai pa ko vai ngo masalo ya nga ai fa pena se sela masalo o kilo ku la lo mo me o la lo rima fo nga la lo au man ko wale u mai pa ko pe sili mai fa fo au wa pe ai o le me ai ke nge me o ruba pe ya soles e ko ki ka I si fo au fo ye pe o fili leo mai kua. Kusa ne pila la ku kua. Fa pe wo ke ya wo ka fa ya ku ai fa riu mo au me fa si kai. Nga wo bala au mai la lo pa o me o va kare se bala au mai lo ngo fo le se yo waru. Se yo kilo mai la wa ke ro ku lo ko le fi o ki kilo mai. O I lo le pe fa pe mo au la mai kai e ko fa ye. Sole. O le me fa la kwala sole. Wa makua I makua furu au ki ka sole. Se vai vole ma fai au ka ofi over I ku. Ai, o va pe si karsia e mo wala au mai lo ngo. Kon mai lo male ngo kota si skamane skula ki fa filo e foi si uso malo nga rue. I le skula ki lo sa Amerika. Kusa de sauda le la wo kul mako risi mako ko ele ru. Ke lo la me mari. O wa ku va pe pa wa me yo la ko ku. Le mo ko wiska ka ya wa me le lifi man ko le lifi le ku wa fa sanga e ke ku wa fa sanga me le ke lo le me ka fa sanga ku fa fo ke lo la me mari so le ke fa sanga me wa piko ai lu mo le lifi so le ke fuli lo fa sanga va pe va la mai ka ila ya la mo kai ya ila mai ka ya so le fa sanga ma so le o le o ka yo ka ko so mongi ya so le ka fio la ya ri Baba aila ye le waku ki Apollo yo ka maka e mumuri ya sole ile hayari o so mongi amia o ngai mala le fo yo ko lako le lako interview mole visa Amerika o fa pe ku ala ya wo le piko lu ba fa pe wo ka fio lai le nga mangi pa ku wa lo ba fa u nga ye fuli mai pa ku o ka sole o va pe makua ya mai ngi ka ki Apollo ya ai ko ka walo ma fau ile pa ku lo ko rua o va pe ko ya lo fa ya ku le la ki ya vai ya vor fa mai ko va ko singa vola va que me foi nga palo ka fa ko singa o ke mama la marco rua ko ta ole a foi volbe ole pe ninga la fa pa ku oi o ka va pe si vai a wala le fili ka ma fa mo moli ma yo ka makale ye le fa so songa
ia ai mangu malo alo ka mama fau de pa ku alo ka korua ia o kero la u kaua la u ia ka la fai pa ku alo korua so le pengi nga kau kele la fai pa ku alo korua ele ia si mea ole ali ole mea ia o ku langan ka le ala wo ku mangi lu ma u kikiro me sole e fou wala se le nga avala o mea ko ilo e fai de interview le ala wo ku le piko lu mo le lifi te me foi le mau le wo ku mu le lifi o fai o ka fai nga ruenga ile building le ka o le ACP building ia po le fale le fa lima le o le tau yo fa la fa fose le ala ke piko hala i rumo le lifi wo ku mu ko so e o mianga si va finga ngale me ka punge fai ko le me ele alu pa pe o pe ya mo mafa pe ya mo ova ka ko kongo folele ya kamo e mero maskama fai ngaruenga skama skula ki fai ngaruenga sau pe e kalo vo le o ka fai ko ko ele ya pe fa e nga o mi ele ya so le molo kilo ko so kilo vo le la po sekira ko kilo o la ke ku so la ke ku ko lifi so le le magavo ko tale ali fa foi ku so le maua le o le maua mai e sensor me pe ya se ka hakale me so le o lo magava la i lu malo magava le me nga mo le ma foi so le va le ko kilo e ko fu e ke le ya se ga le fa le magavo ko ta o le ma fa ka pungi le lifi io o le anga le me me le ko se vai o mako o mi ya mai ka ko ke lo la me nga fa ko ta vai la brief in usa wo fiwa ke obi mai ko o me pole ke ole mo worka me ra interview so o ma ngava ko polo kala o lu ngar fu fa lima so le nga o brief in na va ko so de polo kala so de ko ki ko lo banga mo sa so le ngale me mai ko lo banga va le fa ka pungi fa ko le so le fa pe o wo ka fiola ma kai o ma si so le ayo pu e mai fo ye se media pico va pe wo e ma ko tala le so le abo lucky fo ilar foi ko le lifi ile o se mea fo ile fa ko ngola kala wai anga fa pe angi o se ele ai le sensare ka fiora ro ngai o mi ai ro manga va pe u ki ai ro manga va yo le ile lifi woi mo le fiari america sa u mau ai manga va ya ku langan le ala wa mai lo visa luas furkau sangalo visa le wa maua ai kwa mafaingo malanga ya america le lua fe fast food lua fe fast food le fa ka ba ke malanga ko ya america ore kala la fa mai lunga le official am pasa mai vai dai ele ya la ya lula o ila fa ya mengi ke fa ku fo ila pasa america ese fa ngo nga mea pa mai la ya lula o ila ka ku inga ngi samo sililo ngo fo se imakua ngero wakari e fa ya ka ku ya nga kwa ya le lua fe fast food Carlos sia le interview anga kanga o fia malanga ya America ya si ola to ainga ni se fio ta fao al ku langa nga bo makero ile fa sa interview interview ali sole ole ali kwa kele a me fa le kongu fa yo le mai ki Apollo ole anga sala yo kamaka ko e kapung ya ku fa ko ole li fi le fa kapung yo le over fa fol banga bo kota fa mai la pasa fa mai ya officer kere yo me fa interview fa mai ba kota e banga bianga nga fa senga ruenga lo banga fa kwa ka dia o ke sa fa la interview dera ko sa ko kolegi manu tere ne ya so lo fa tere tu tato tu no va se foi